Jel branite, jel tamo prolazi ta parada? Čekaj se. Pomerite se jedan čošak. A zašto ne pomerite jedan čošak nazad, nas pustite u crkvu? Upozorava vas, napustite. Zašto nas upozorava? Čekaj, mi idemo u crkvu da se Bogu molimo, mislim. U čemu je problem? Neki od nas žive ovdje. Nije slobodna zemlja, ne možemo da stojimo ovdje. Pričamo sa vama, normalno. Niko ne napada. Niste obavestili da ne može da se dođe do crkve. Što nije sinoć dato obošte? Jel ima neko telefon u ovih popova ovdje? Izađe popovi malo iz crkve. Smo bre, staresu, ja sam crkvenjak, neće pustiti unutra. A jesi zvao Arsenija? Pa zvao sam. I šta kažeš? Pa neće. Ne mogu da puste, neće puste mene. Pel Arsenij unutra? Izašao Meša da me provede, nije mogu, ja. Trebao sam dođi jutra. Pa svoje patrijarhe. Pa mora da doje patrijarh. Ovdje ćemo da zove patrijarh. Ovdje ćemo. Ne možemo da izađemo, bit ćemo ceo dan u crkvi, ali ne mogu da uđem u svoju crkvu. Pojačavaju radove, sad se ovdje treće kolona. Morate da budete vidni, molite u tome Bogu. Ovo je samo da se krstiš i nogama i rukama. Ma nemojte da pričate, mešate babe i žabe. Tačno znamo ko šta ovdje radi i tako dalje. Ja vas upozoravam da svako ko se ogluši o upozorenje i naređenja službenika policije ovdje bit će udaljen upotrebom sredstava prinude. Znači, bit će doveden u stanicu policije na zadržavanje do 24 sata. Ne možete da nas ometate u poslu. Mi smo ovdje na poslu. A kako da dođemo do Da ćeš sad ti da teraš ljuda, da ovo je slobodna država. Stiže pojačanje. Bravo, bravo. Od Topole, pa do patrole, Kalabić Nikole. A patrole, Kalabić Nikole. A za sedam Rakšića odreda. A za sedam Rakšića odreda. Izvidnica Pavla Đurišića. Izvidnica Pavla Đurišića. Prethodnica Vojvode